Kien fil-lejl ta' bejn it-3 u l-4 li sigħat ta' diskussjoni waslu għal waħda mill-ikbar kisbiet taċ-ċittadini Ewropej f'dawn l-aħħar snin, it-tneħħija tat-tariffi tar-roaming. Issa meta ċittadin tal-Unjoni Ewropea jsifer se jħallas l-istess rata li wieħed ħallas f'pajjiżu għal telefonati, messaġġi u użu tal-internet minn fuq il-mobile. Kif tariffi eċċessivi tar-roaming fost il-pajjiżi Ewropej se jsiru xi ħaġa tal-passat. Dan kif ftehim li ntlaħa bejn il-Presidenza Maltija u l-Parlament Ewropew se jippermetti rati wholesale, jiġifieri li jħallsu l-operaturi. Ftehim meqjus bħala pass importanti fl-istorja tal-komunikazzjoni li kien ilu diskuss fi Brussell għal dawn l-aħħar 10 snin. Id-diskussjonijiet iffokaw fuq kemm l-operaturi se jħallsu lil xulxin tat-telefonati, messaġġi u internet li jużaw il-klijenti tagħhom meta jkunu imsefrin. Se jorħos ukoll il-ħlasa l-użu tal-internet. Meta l-ftehim jiġi fis-seħħ din se tinżel għal 7 euro kull gigabajt tal-operaturi u se tkompli tonqos sakemm f'Jannar tal-2022 l-operatur jibda jħallas biss 2.50 euro għal kull gigabajt. Madankollu l-Kummissjoni Ewropea se tirrevedi t-tariffi kull sentejn u tipproponi tibdil fejn tħoss li hu meħtieġ għal benefiċċju tal-klijenti. Il-qbir dwar it-tneħħija ta' tariffi eċċessivi tar-roaming kienu fuq nett tal-aġenda tal-Presidenza Maltija bil-Ministru Emanuel Mallija jgħid li b'din id-deċiżjoni l-kunċett ta' Roam Like at Home issa se jsir realtà u l-użu tal-mobiles waqt li wieħed ikun fuq btala mistenni jikber. Fuq kollox b'dan il-ftehim il-Prim Ministru Joseph Muscat temm bħala Prim Ministru dak li snin ilu beda bħala membru fil-Parlament Ewropew. We want a situation, my group, the Socialist Group, whereby once this regulation comes into place, everyone who is watching us automatically gets the reduction into place. Other forces in Parliament, more on the right wing, want a situation whereby you would have to phone your phone company, tell them to switch you on the new tariff, and obviously they will make it very difficult for you to do that. Min dakinhar seħħew diskussjonijiet li ma qataw xejn u l-interessi diversi ġibdu lejn naħat differenti. Iżda fl-aħħar mill-aħħar rebħet l-idea li l-Prim Ministru Malti ħareġ biha snin ilu, dik li minnha se jgawdu iċ-ċittadini.